Nin o polígono está completo, nin xeneraron os postos de traballo que nos prometeron. Eliminaremos os malos cheiros e os vertidos á ría. Para conservar e defender o noso patrimonio. Levamos 10 anos falando do centro de día e todavía non temos nada. O saco ten que ser saneado. Non podemos hipotecar o futuro do marisqueo do cal vivimos. Respetemos o medio ambiente e eliminemos os vertidos ilegais. Protexer o medio ambiente para poder disfrutalo.